Kinong rap sansara ki thain san chnong bakan thup eka chnong mau bidong manat pandan lengdo pandan solang bat mau bri. Ki baha papo ka South West Castles District. Hakini ki sngi klama chibun ki jing tang namar ka jing hiar palat ka dor jung sansar. Nakliang kinong rap habakran hakilap thai kubor ka penpau ka jing sngusi. Bar ka jing sngu diaw namar ka jing hiar kansan jong ka dor u sansar. Hakabai nujor ki snem baladab namar ka dor kalong shispa san tam shikilo. Hari haune usnem arjara phosau pat kador jung sansar kalong tang lai pho tengka shikilo. Barkane kawan rak shisha ka jing nong ka bakrawi kinong rap. Bar kidon ru kinong rap ki balapan pau ba kim ku ashu. Watang ban lumi ki sansar naki jaka rap ki jongki. Kum kinong rap kin haban i shaklau yu sansar kim smudon jimento i eshu ban lum langi ki marap barwat ki balada ban lum hayi semru kila du jing kermen ban penya yu sansar jongki. Ya kanela pen pau do ba prangstar wel klem karai. Ba sandarlin klem karai ba thanding jarwa ki bade kinong rap nak neka thain jong ka shnong pendan lengdo. gạt khăn Her hadukkan oi por boy spa. Nu baladap spa kilo lam. Jin mentau luar haduk tang lai phèo, sau phèo menir ka sistem. Ban om nanti. Sudah kami piwa pin ong ba. Kentu lam, ya lam ba. Umno kendung marem orang ni. Kuat lah, menor sokan nama ba. Kalau om manung penrep lah, nu mari kiu nah, sadin. Sistem sejat ngarep bah kadang bola bah kentu bah kin penlong to marap bah kin luar di taidor ban kaki prapel pak jurang bah kin kin man kin roy kumci nang rep pok ni por mau luar haji spak ta kata luar ta lai phao sau phao tangka ka sejenjar kasnya sistem di nang rep ban tare ban rum tario bay khao no bay khidhur daprat yarat ting sistem sejenjar ya nujor hanu sunem kata lem ni sunem bula dat mot lo ya per cikilo la cipawa wan mar sunem bula dat cispa lai pel cikilo la kata lai pusan cikilo Yau numbar way. La numbar ar hay sinem la dep rapel. La kata kapsan. Te chinong rap kemud. Hanas nem kata la snyo terkong riel. Snyo samot jauh mot hat orap namar marap unci wendar an mur irat. Kayong yung ci nong rap. Namar menai sengai. Te jila ya behi hakata kyong sta nak banta ki kon ki kte yung chi te namar ba umarap yung chi ka sarkar jimat ba kaman yo irat kaman khindor irat te namar ba chilang nong rebudok bukerduk bu en ire ci tat karep sensar samparat te ye kon ki kte yung chi wa ci arab bun paskor Tela no cincok bani abe hata yung nang start yung kikon kita yung ci. Tela da ka sarkar ka la jitu ba ude ci chau marep no sampara yung ci. Ba un en ka dor kamur en ka ciau ka hat bun pencuet yung numar yung ci. Kenang ba dere ba tat ki ci ki kemeki kue cin Henry kikon kita ru kin Kinang kin start hayong pule putih jakarap kunci kajinge kiani jaka bujen en bujinge re ibu boni jaka ide jaka bujinge cilak bun cuit kuar kenta lui kenta jaka te habuci rap te cilak re bun tre telajong te cihop ui belue te ador bulis ngeyong ci menewa dayak nujor rangkat I dawi jaka te ka ya per
Ci kia di belue saus pak sampel sngai. Te daya king rangkat yung deomar. Te tat bay bela bu kait wa uya mojrat. Tasok bay bela pen kait. Te la chu sen la pelala jam. Ban ya nujor da honus nem kata henis nem bola dab da yau sok meriklau cikin ubayaman ya malumala la dasnem kata dan sulat terpate si ong ba uyaman dire ban ong ba firdor kata uyaman ya malumala tetat ba kalong ba citom yo somparat ban ong ba barok kicung kisem ki keme ki kue bakin ya en bin kin en ki jakaban ya rep retar somparat namar ba ki en ki klau ki dam yung ki nang we ki sa chnong ki ba en rap ha chnong ci ya chimui pateng te yo somparat te cicok da ka ba kilan ta ya chimui pateng ya ki klau yung ki marjan marpa ki marchnong marthau ya chimui chi snam na ne war snam san snam te malas snam cicok khai yo so te henre kalong ba ka kham jenjar kata namar ba vendor ya ci haba ci ci kham chanie bet tat hosom parat naduk ka penbit penbiang ka sui ka bom ka uniform skor ka tit kot skor te ci chanie bet tat hosom parat namar ci jiba haba jirap som parat cicok man laga senam lada ya kiwe cicok hadin khatsan or senam sajok yosok yang mentoy te ci kham ji long tei ba leng bau nu som parat ka ba ci rap ba cicok yang mentoy malas nam cicok khatsok malas nam te cilak bun pendap pun biang ya ki khon kai ha chung asam re jimat ba menta ka sarkar ka jiturat ka endor en murat te lali ngci cilak rat bun pak skor ya ki khon ki te ngci namar ba kala ban ki yung dup namar marep ngci u endor kalian yang ci ke nang rap katno jisnya melung lada ci kenduk yana senam meneh namar mencui ki senam ci keren capang nusun sar nusun parak ci kilen ki senam ke baci dejen haduk ci spak san pau kilo hanu senam balak di kemut ci de spak tam bat sedang nin lacur kemut yonu kudat yang ci kemut ci lak de satat sau pau san pau du wer pau ye barok bat ki bakambon lak pedeng yang ci hane lacur kata kemut ukudat usak tenrak hacung cemcok dere te kamtam lada cin ya thuk ya kayong kuak yang ci kemut ci cien hana dong san chnong yang ci ka bade ka mau dong ka manat ka lumau ba ka penan long dok ka penan sok lang na kali yang ci ki khon yang ci kemut ci ya phadi skor jini te pas BA jini te pas MA te wat dah ne pok sawes yang ci en la ka distrik cipat cok jire wad we na ki khon yang ci ki bentuk en bentalam ti sarkar te ki ong ya ci yang mapen he ya ka kam la jong ya ka rep ya ka ring yang ci te ci la phui no sabat ha ka rep ci la phui no phat diskori khon de henre ci sel en yang penlot yang ci harangkat na ni nei dor teng la pedeng khon yang ci la mau kurwat kemut ci lawan pensiar no chnang namar cisnyola chandre namar katna nanador ka ba cici imle mne cisnyola arat ban cindang ya tit kot tit luwe lane di wujung ha cew nagam taban phabu skori kon yang ci te namar kata cida karpat ya ka sarkar balada ka snyoulem ya ci kan ya rap lem bakan pen khe ya marep yang ci nan la ka sarkar ka jupen bunu ba mapen klan ya ka kamrep kamri ajong ya kam la jong te sedang lain ne lada ka sarkar ka nyokan kemare kemut jitu bahkan ne ka yung start yung nang kemut nakali yang ci kenong rep kemut kan dunwe namar cila areban chan skori kon yung ci namar tat ya ka suwe ka bom hak jung cila dunwe cibuat hanas nam Citizen first is our motto. We believe
that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center